Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga neza ekipe ya Arsenal ndetse aranayikeza. Ni nyuma y'uko ekipe ya Arsenal ifitanye amasezerano n'imikoranire mu Rwanda cyane cyane binyuze muri Visit Rwanda. Cyane cyane ko by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari n'umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal nk'uko yagiye abitangaza mu mbwirwaruhame zitandukanye, aho yagiye agaruka kuri ekipe ya Arsenal mu bihe bitandukanye anagaragaza neza ko ekipe ayikunda byahebuje. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyuma y'igihe kinini cyane yongeye gutangaza yuko ekipe ya Arsenal ari ekipe ayikunda cyane ndetse yishimira cyane yuko RDB ijya kugirana amasezerano n'imikoranire na Arsenal. Yari bizi neza ko ekipe ya Arsenal ari ekipe iri ku rwego rwiza kandi ikwiye muri ekipe zikomeye cyane muri shampiyona y'Ubwongereza. Bikaba biri no mu bintu byatumye n'ubundi u Rwanda rugirira icyizere Arsenal ndetse na Arsenal nayo ikagirira icyizere u Rwanda, bikagirana amasezerano n'imikoranire muri gahunda ya Visit Rwanda bijyanye n'ubundi n'ubukerarugendo. Arsenal ni ekipe imaze imyaka myinshi cyane ndetse igaragara neza ku ruhando mpuzamahanga, yaba mu buryo bw'imikinire, abakinnyi ifite, abafana ndetse na stade yayo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo n'ubundi inyungu z'ubucuruzi muri ekipe hagati. Ekipe ya Arsenal kandi ifitanye imikoranire n'ibindi bihugu bitandukanye cyane ko izwi no kwamamariza amakampani akomeye cyane ku isi, hakaba hariyongeyeho n'u Rwanda n'ubundi cyane cyane ko Visit Rwanda imaze kuba ubukombe ku ruhando mpuzamahanga. Ekipe ya Arsenal kandi ni ekipe imaze kujya ku rwego rushimishije, niyo ko ibitsi bikombe bitandukanye ndetse ikaba inafite agahigo ko kuba yaraciyemo abakinnyi bakomeye rurangiranwa ku isi cyane cyane, ariko akari n'abakinnyi bamamaye ku ruhando mpuzamahanga mu bihe bitandukanye. Arsenal kandi ni ekipe imaze kwiyubaka mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'abafana, abakinnyi ndetse no kugura abakinnyi bahenze cyane, biri no mu bintu n'ubundi bituma Arsenal igomeza kuba ubukombe ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko kandi muri shampiyona y'Ubwongereza. Arsenal kandi ni ekipe y'ubukombe uhereye mu myaka ya kera cyane cyane nk'ibitego yatsinda mu mikino itandukanye, yagiye yigaragaza neza mu buryo butandukanye kandi ikagaragara neza ndetse ikahanyurana umucyo. Si ubwa mbere u Rwanda rugaragaye rukeza ekipe ya Arsenal cyane cyane binyuze ku mukuru w'igihugu, kubera yuko mu bihe bitandukanye na mbere yuko kandi leta y'u Rwanda igirana amasezerano n'imikoranire na ekipe ya Arsenal. Mbere yaho rwose abanyarwanda ku kigero kinini bagaragaza ko bakunda Arsenal cyane ko muri iki gihe mu Rwanda hari organisation cyangwa se ishyirahamwe ry'abafana b'imena b'ekipe ya Arsenal. Aba bakaba ari abafana batanga umusanzu by'umwihariko ndetse bakanitabira n'imikino itandukanye Arsenal yakira. Birumvikana neza ko bafata rutemikirere bakajya mu Bwongereza. Bakunzi mudasiba kubana natwe hano wisanze ni kuri Tafa Rwanda. Niba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa nawe urakizi, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarire kandi ikomeze ibane namwe.